Krumzari adum yang briefs impact news ki manu hutna da wang mam lal pa na mam batang ngosri ngasi manu hada kana video topic aming khoigi Biren in Delhi BJP reshuffle or cabinet expansion habni masti question mark ni adu BJP gi national gi oina di habata ngasi ngasi makhoigi national gi president oiriba khoigi Nitin Navin gi magi organizing team gi hoji anu office bear puga da pham hap khre habata aduga miyam na Manipur da speculation to number maro in social media da kari toramba hariba BJP national president da Manipur gi former chief minister khoi Biren Europe na haibu hamduma aduma speculation oi khre ta reality di oi khre ngasi thokiba khoi organization team da Biren yaw khre aduga punna khoi hariba organization works the national vice president da mi tar hom doi khamni masi manungda khoi Biren yaw khide ta aduga atopa portfolio sing da so amta yawte aduma miyam na aduma ngangna ba aduga thabo na di chumda wafam oi khre aduga tasing cabinet expansion haiba kanda Manipur gi cabinet expansion ji han dai hona miyam na aduma demand toroga expectation toro lakpani adubu Biren na Delhi da chatkiba aduga Home Minister Amit Shah ga ngasi evening unagani hari bo hum sigmari lena kadai phau yong na Manipur da cabinet expansion to buga Biren na Union Home Minister na bag mari lena dono habajum de haibang am da bo hum oiba aduga as per sources matune di Biren na si Union Home Minister Amit Shah na ko budagi ngarang Imphal thadokibni aduga ngasi evening Union Home Minister Amit Shah ga unagani habo hum ni aduga maroina Manipur ga hazik miyana demand toriba NRC update han toroga census kona to view NRC to dringa da census to biya roi hai riba demand si Biren makadagi Union Home Minister da taksala biya have posima panabani adu kada phoi na masi asum wafam no have dum sapchana ba khangmangam ta ta aduna masi Biren na kai dam ta Delhi chakno adu Delhi da Union Home Minister na korkuta di kari manung korkudo no have question duni adu samsa no masi routine na chatpa poti oigadra natraga major roiba political development ama political changes ama Manipur da lakadori have question duni masi topics da khana ne no gi dam impact news ki studio da langston level si ai gi ge thang thong lebi so za lam Johnson politician ni oza Johnson ma ta ngosri oza Johnson ge ani so panelist election biri oza a movie channel journalist oza movie star ngosri aduga ahum so panelist election biri oza ona bakishore former sub secretary ni oza bakishore star ngosri ai ha hosi oza movie lakse oza movie hana ge chief minister Biren si Union Home Minister Amit Shah na kauraga Delhi da chatkiba ngasi evening Home Minister unagani wo hom lei adu speculation si miyam na ngana si BJP gi national gi organization si reshuffle to bukanda Biren si national president in lakadra haiba potam kha hainar man adum oithokitre aduga hojik si another angle am dinga ga state ki cabinet expansion si tawdun leirmina machi taw baga mai leina gadra haiba question su leiba aduga Manipur gi hojik si BJP gi state president si su magi su matam loiba potam oibanina Manipur gi su leiriba state ki party gi su office bearer ji maru in president ho gadra gi question ma panar mani adu hojbogin di yam thuna lakado potam ti udre hetare adna tasing na Biren na Delhi da Amit Shah na ko de sapani ha kada from significant oiba adugumba move on ui ozamo bi kamai thambi hoi Sri Biren Delhi se de subme Amit Shah na kauri jimadi confirm da poti oite unar piyai unar te bi adna donga mamni Amit Shah na kaubudagi chali ne ji akoi local media gi speculation haibatai okay ma Delhi chabsi Amit Shah ko buni ma sa junga airport hairam de ai Amit Shah ko di chapani haide Delhi chali ni bokti hairami mayam na phak na sa Amit Shah ko ni na natra ma gi kan da khara nakna ba kangbu da lik thoba de gi mayam no oi ra ga di khangre ko ana sik mu pot si khoina formal oina official oina phongdom media da phongdom da taraga su ko informal oina manung dagi sources phangna ba dagi phongna ba oina dum sources sa ja ai su isa sing media da dum pau tor mane ko khange political news sai si mage source political reporter do so dum moya ade among the BJP gi office bearers state ki haitare ba sigi marakta su Biren gi am tinda ba yarongani adigi yam nakshana da basu yarongani yam nakshana ba sinduna hairak pa du won basu ya ma chale ji aduni adani karena da Amit Shah ji huju ji second most powerful cabinet minister ne India gi ma go una vai si yam ru ba kan ne yam wan thok ai ba thodu mane ade Amit Shah ga una ba chat khre har ga di state ki huju le ba government si yeng bata kitang tangdu leita ba man da ba akoi gi itau tau ba man ba government si kari ai tare akoi na government si pai da ngai yam kan ngang wo su nu chung ai te ya su ngang ngang je dram ne ara government si gi government man da ba mato amu u bu se sri da chief minister sindur pe yai ga na khalan ba kang bu su dum leita ba na te adai da ha gi chief minister si ka ta na ga ana wa chief minister ha ko do bra or ma ba mo na reinstate to do bra hai ba ne jing ko ma yang gi
media speculation ya ama simgon na ba part ama ne ai learning ya okay ana tawada bo ai gi thajabada madu oironggadra haibi khangde handakta supreme court na magi audio kano do recording do hogi kano dagi forensic science laboratory poraga yenghanbada semjan sajan bana ayamba ni masi achum natre haiba ma haigibado adu case losil poi polama la kadoine adu ga mari lena wari saba adu mor busu yai okay aduna case ki lanai chatpa adu moi busu yai adu amisha di yaw do ya do polam oibanina ma ga tana bai posu du moi ne okay adu matakta delhi da chalaga manipur gi simis ko in wona man pa moi banina karsi ko lama amisha unan bai yai adagi amishana magi mateng biren gi mateng lauraga manipur gi hujile ba situation da kari kari to bai na session adu lawning ba yai adagi hujik kanana thambiriba lalban thambiriba ministry expansion ai si mang da targa tawduna dum labane mandi ministry si taraga ni thoibok leibe yabada hujikti manga khakta da fix torgo le taret wat ni wali ba tare si kamdona kana kana hapa ya ga dagi have session sun lo ya okay mandi hujik leiba council of ministers sing adigi chief minister sing ji hapa matamda biren ji achoba part ama lauki haidna akoi media kambuna panaba male matamdu tai khoina chief minister orba biren ne aduga speaker orba saite pratne moi anisi gi choba karigumba tasal ama laibadona khoina mayamna haina gi banina biren ji lehoraga biren dimana ora kunataba magi mi ma bu chief minister hena ba honna ba nama yang ban thaw yauji ba adu mai mi du oidrabina adi saite pratsu mana pam mi du tadrabina hujik moini gi apama du kari kari no ga hangning bisu mo mbiayo saite pratsu dili chakhraga ma budi atopa outside India zakani budi hai adu outside India chabu hek chala hite chak am debu je laitharaga nga ori utai sharmaga noala salu je ana sigi pomam hi yang kanda di political kana sidi speculation sidi loi sagat loi sem loi awatene mon kana da sidi da sima oini si kana ta hai bangam de ana political kana sidi journey sidi full stop laitaba anytime any chance jeta lakhe abo pone ana magi khongchet si aina thajab da khwaidi hana aina sumgani na thajabadi supreme court ki case to gi warotion lakpaga mari lena na kayu mukhra tananingba soyen oigani mani kana da madu si biren aduga union home minister oina amisai mami jupalli neba odi tep to da mana haiba loan do da amisana mai hai kholi ga lo yaw ni na ana si mo amisa su involve to ko lo yaw ni na lo shin minana ba lambi thi ba oi bisu yai na ai thajai ba okay adubu council of minister expansion gi mathok tar ko si tawnabu oi bisu yai taw basu oisunu mani kana da khoi department ji more than 40 ga 5 6 leiba ji moi ahum manga hai tare moi manga thana lo empire ga sena ba jingam bote ba aroga minister ani deputy chief minister ani ga cabinet minister ani gi di post yam pdf department yam sinda dev maximum department the chief minister ko te loi leyo we cabinet expansion si taw mathok tai habi wo hom leita ga sojik si leideba government si matam dil loi ka do ko select do na hojik si matam sari bra yari bra ko sem thori kamai tham ba jile pote da limit mangani dor su sincerely honestly adogi integrity leina governance to kanda manipur se ta phagala kane okay sahi manga par su tara par su sincerely to draba honest ho draba governance integrity leite mina paira ba ado jam ta farroyo bilai leadership ki true quality du ne che khona loin khangba ko mayam lai tana poni singapore cha khot kanda li kwang li gi kano si kaya yamna dai ta yaw hi do zero the lamb in Kalago, one of the richest country area. Shumana leadership in Matoji Labanina, leadership of Habaduna government, Spiraga department, Amapuga, department Pukapatumia. Okay, department in Gita lady, but what it was Suiba, the Gin Nungai Tripace, Hojik Lambiton, Lambi 90%. I am a fatty and Laurel, Ziri Lambiga to president. As he would teaching Ivan to Banel in Palmanudium. Say senior to Kawabo full camp Hogio. I see my teacher said, other the seeking Balambis everywhere, anywhere the thing about my farm today. Yamla Matori, Sakamba, Dai Teleba, Integrity Labor Minister, Mana, Santana Sempom to yes, Santana Semangani, State in the Sempom to State in the Sempong, Semani Semjagani, Maduki died to the logam the beginner. No Malatokore, Adu Torore, they get Apagi, Adugi, Adagi, so the cook had a levy put never.
anh hojik department sing ta kaya yamna khudong chadra ge se se ai example random one ta mai jage revenue department any revenue department gi SDC office ho gera register office ho gera sapiro khoi gi thabak si extension tor go leba contract ai ga dra mai pension bangaba madu utilize ta mi se masing anga pade lei riba kai no da expertise mi se ano go sang kuna di pak ya da ba adu ga thabak su lau da ba ana sigi post na kamai to ge da kanada ma sigi responsibility fix to go ge se sien sabagi khoina chairak pinana ba wakat eng khala ju nupa do di contract da na tra engagement no leram do ni adu gi nupa do action ji kamai lo ni ma contract ka khal lo re ana sigi post gi revenue department ho yuji thinari po ne ba mi khudi mang na lau leiba yon ba adu gi go leba yo ma ya di hai ba ni ji register to ba mi ngon ba phari da la ba anga mathong kina leibor mani on secretary da salaga approval lobo ko pa to baji lair ba kanona ngam dam ni na ko ma ta tor ngane ma leibo di lair de le mani lauri ku di na ko nga dor ngane okay ayo ji kari sai da document khari yang mani no gi khoi gi airport expansion gi khoi kan hoi su asigi kan gi kare social impact assessment gi report yang kan de da lau si hingolon jagi tha ba pata ji phari yaw le me lau mayam ni sui ji ari hingolon jagi phari thar me adu ore gati lau de hingolon ba ngam mi ji ekhoi ma mi se ma di rai la ya de adu anga ma thong ak te ki pot oye ma adu si pot si kan da di afa ba ma tik cha ba ma thong na le ba ma sai integrity le ba minister singina department ji khar pai ra ga thab phajana thabak to kan da BJP sun phagat kani leibak sun nungai ni sasan sun phani adugo botu lagadi tha ani do so hom do so governance de thawai share to boda aphobo ni adu natragadi hojik lari phem sum continue to do de expansion to ba natraga to do ba gi wan thok si thudong lai ge do man de na nai tham thaga siro jam obe mathang se oza johnson la johnson maroina expansion cabinet expansion sim di maru oi ba wapom oi lai tare masi matam si khar makai atien ba tangkak ama da ko expansion to ba taraga su adum masi gi kana ba adum lai gani have ni kai ginor ga lai di ba department mayam khoi gi port minister thok taraga di masi afaba governance ama lakpa ngam taraga di hena kana ga da ponam oi gani pot ni aduna maroina en biren na delhi chat khiba gi topic si la kan sida oi si possibility si have tare khoi gi supreme court lai di ba audio tape si gi maryland na oi bi have potum lai re aduga another angle the cabinet expansion sit su kharma kai khoi gi hana gi su ministry minister orambani na suggestion haigadra tanaba haigadra sigum su khara oi bi have potuni adubu kari damukta manipur chief minister council minister laina hana gi former chief minister na union home minister ko goduino kari agenda no have question thori kamai thamini lalpal khwaidagi khoi gi kari haidora o kari haidona khoina ngak pa haidare me haidi media na natraga kana media da reporting to riba ex CM ama Delhi chala kanda mangon da khoina speculation ma ama hack to ga da haibese she sometimes haujiki am critical moments de bangai da haibe de su dum pakchei ko adu logically derive to we abra haidu de amane ministerial expansion da CM ex CM gi more hangdu si kai marong gi noi ji khangre adu number irrelevant oigine khal okay adu CM kaino gi cabinet expansion gi dai ga di Sri Khemchan ko bum thoen khale adagi ma gi deputy CM am ko bum chang ana soidena ma ki khoi gi Sri Biren chali se my personal reason orangane adi masana haibana ta mina ko ne speculate to budu soigani sorapasu ya chanam da su ya aduga Amit Shah unaba haibase Amit Shah haibase Manipur gi huji achauba issue ma leiba aduda deal toriba nupani directly deal tori nupani aduna magi su Amit Shah gi su some sort of feedback khara longling basu orba yai okay natraga ngasai haiba case ko relevant hoiba jaga khara da mabani wa tanar basu yai aduga mapung oibadadi khoigi Manipur gi hausi oiriba tangdu leita da basidai sida site adugi toksoin torum banem khal adudi dum tobum thoyen khali Manipur kamai tori masa hangba ta bane maram di escalation of violence still continue normal leire haire go su government na fana yam claim tawre haire go su yaro marang da mai cha ai mi siri ni ko aduna swai sida ngasi fawda government gi comprehensive oiba moi gi
holistic approach ama leitaba nama gi oiba khoi singular approach hai tare ko moi group amaga mung sana ba group amaga mung sana ba group puna si table la purakna ba gi khongthang singa si fa bo lodri loba ngamgodra ngamodra khangdra to ka ngasai gi lal pal na han hangbi ba khoi gi ministerial expansion ji hokji kana gadra tha to walinge da haise si mai magi interpretation gi wane ai wa de thoidok na kana ga do ba kichu leidong ngan den khale okay zuk sam to tra kan da hojik tha taluk sida to ka do du no hai bi question am su le ba pining ga do mi ji kana kana pining du no hai ju dum khangna do nai tare aduga ai khoi gi dai khoi na khangse ba hai tare ko khoi ni personal just knowledge ki wani through kun hak thing ne thing na budi natte yang wana tanara ga phang ngak tani na ten ba matam du khap tagi yang wana tana gadra hai bi question na prajana yam hangne ba aduna su oram ba su ai winning mi thok tra ja la kai ko aduna other side ni ko adubu cabinet na maru ba yam delicate ba issue sing khonaba hai ba si yam phai na khalle adagi September ki tang ahum da special session na su pham do assembly gi ani da adu gi su soi na ki khara adum keno lakan link ti dum lakadoi ni ko na adu wai de da khoina tawwa ya ba hai di xm gi limitation ma gi limit ki manung da lei ba parameter khara da di khanar matanar ba di yai adu ga entirely ji ki lei ri ba khoi gi bjp ki ji government lei ri ba si gi cabinet expansion bu oiro law and order gi oiro adu itara ga di chief minister home minister deputy cm sun ko gum tho en khale ba so maroina miyam na panaram ba and ki bjp gi national gi reorganization khoi gi moi gi organization gi reshuffle to kan da ex cm Biren su national vice president natraga organization gi team sida karigumba amadi pirak pa yaina panaram ba si oi gi dre tare masi sigi sida miyam na panaram ga pirak khida posida kamai tham meeting masi mayam na panabu erangani ai khanjaba da haidi partner mani haraga madugi mari leinaba relevant oiba related oiba wafam karising xm gi machindagi anta tagi de haita haidi mi se intention ama leiraga di dugi mami se wai wa ngang thorakpada phongdorapa wafam singda dum tai adubu limit mangani tarani sida adugumba amta ugi de haita man ngang thoksa torakpada aduna adugi wafam du chumnagi khoigi social media da dagi kana gumba circle khara dagi madu pukhalak oigani thoidok na madugi lei budi khoi da ubongam de haitare ko adagi amuk even if yaro mail ro ga su madugi kari impact leigani lowi odansa vice president haibasi post dum khangai duni just masi normal post amani ko aduna how important aduna oini haibasi di organization da la kuri na koi de dum khange wa chadona phongdok trosu dum mayam gyan tana bani aduna thoidok na kishuk adugi weightage to mama sana pambra pamdru dei khangdre ko lei bidi natte haitare seng dum haija tare ko aduna haujik lai be wafam di manipur gi hujuje koi tangdu leita da na leiriba normalcy purak pam ngamdana leiriba sigi wafam da Manipur lengak ki oiba moi ki kare hani mayam pulap puba yaba adugo khongthang amane khoina yeng se do hujik fawo khoina ubangam de machine maram oidana ngasai gi escalation of violence adum thoi aduna takpadi khoi gi approach de kadai de nomdi mapung phabadi oidri aduna yamna vocal oibegi mahota khoina step sika mai changjeng gadagi haibasi de kok thadaraga pulap puba yananabagi lambida adom da changbudo amung mathau ta ban khale anu khongthang o henjani ngai tare ko okay aduna chumnagi adagi marakta akoi gi lengak pai bi riba marone cm adagi akoi gi lengak pai bi riba singi marakta gi su wa se kitang thambir ko matam da prajada koi kitang kari hani spirit che kitang high of tongna ba khara yagada go wafam sing da khara thambir ka di praja se natraga koi lairiba stakeholders sing ji punanabagi matang da say for example housing Manipur da koi census tawdringa da nrc hana taw haiba iho mamu la e ngarang na dagi cancel e adugi iroina na akoi gi somna kanda akoi gi
2001 की awareness data to the yumpham orakanda akoi 2011 की census se satkibani adu ki yumpham da amuk delimitation je amuk nafu torok targadi akoi manipur da yaroi da phim mamata madu yaroi haidna lu mayam na muthingalai sigumba issue sing sisu akoi na nathairaga thamba yaroi lengak aisi lengak ne heba hojik state na silakanda akoi seminar ma ngarang budam khare mang da pangthokre state level seminar ma pangthoki maduda mayam phongdok na ki badu NRC haibasi yam important way adagi awareness data da yumpham orakanda census pangthoki badu su madu yabam thokte haibane ana ani sigi chamana ba ko gi demand di tongan tonga ba phang orju ani si confirm torakanda ama toy ba demand ama ju chat pa yare ba pulluga dum mai mai gi jaga jaga ilai ne ba swais da government da thamamani madu gi resolution do seminar to gi ko sarkar sigi oiba wafam si karino akoi khangning hai tare adi sigi matang da hausi boil up tawrei sida sarkar na masi kamain tawdana praja da kamain tawdana kan wafam thamge haibesi miyam ne yeng hai tare ko aduna sok papan me yaure hausi satra sing kari sing sok papan me yaure adu de henna amuk tawrakadoni sigi matak ta already hanagi ethnic group ama naga singa koi gi kuki singa sanapati da hausi am kanna chathari aduna aikhoina swaida akoi gi how serious we are haibudune bu government se akoi hangi se kam serious we gi haibasi akoi teng dama matam sida sida hojik cabinet expansion kai do thalang tok tho oning ogeda mi to success ta tawla do that should not be an issue wen gum se oning mi to do ojara sum cabinet expansion tawdori hena manipur munin ba lang bai thabok di tu ose maram di already akoi pamjadre ba dum bogi kanu di sungam pamdre oido mi to dum oral lore maya amana bo amon ore phadong ni ko issue aduga cabinet expansion ga leba ke hoji le issue si ga di mari di le ngade maru eba mapung oiba honorable cm adagi deputy cm digi deputy akoi gi chief minister mayam le hojik mang da tari ba issue sing da akoi address to dun skip to dira so ai sida akoi si kari kamain tham da gi haiba si ju kitang thadan kok chi kitang thada ba phai ne khanje ko okay maram si issue sing manipur gi perennial issue na la abane ba after last two decades mu chai kun thang hai tare ko aduna swai ju akoi just ngasagi doctrine of akoi gi kari haini akoi gi sum isolation da thamakan da akoi tongan atom da thamaga chakki du du namje bai thabak ti koi to hum jan dre to seng seng na haiba adoi mamang ju haiji gi phongdok len ba leiba ki interest tham amo ngang matum da kibi ko no ki de bide dong dong thambi ba mayam na ya ba portu edar ga di dong da thambi ba lainga ta adu ne ba adu gi follow action du ne ba mayam na ngai ri okay adu ngamna ba adu gu gi thak ta la pi na ba sarkar na kitang tobiyo na to bide ko de kitang ambiguity lein hai ta ko wa ngang ba matum da policy paralysis ki type de kaim khang de bide ko su sum chat pa du di direct to du di kitang matam ji ko chuna de hai je ba ta okay tha siro do ai mathang si ozan na piki sola si ozan na piki so cabinet expansion si tau do ya dra ba tabum thok pot ama mathau ta pot ama oiraga hoji bok da masi tau nu hon ba kan de issue moina masi da ka hani hoji bok pang thok pangam da si kari gi ni lo ozan na piki so komai thamin masi gi maram ji de koi hai du ji so lap na sa bani hai tare speculation ngot ne ko in manung da di kai do expansion tau dream no do chief minister ki kok ta sanga ga koi na ri to bo na te ba possible reason de masida mantri winning mami ni mem lai da ko si mantri tret walim ne ba si pudam moi na hai ba da ha ma gi bosak lo matam da Churasanpur da gi hoje ki khaute LM khaute sida la ami ma je wifi ni ko adai sanate suna marni ma su la ami moi ja sa tau jadim ne ba chi minister oini have se kaina da ekoi ke kuki gi hockey pe sagai dage ki bien gi sagai dage ha president nem cha khak ne re ba so Churasanpur je represent tau de ba ado tau honning e ba han su tau de ma se tau honning ba phom ma ni similarly naga sing e marak to su deputy cm si mau masani ko sta koi tangkul sing kawi sing su adum represent to hom thu en khan ma mayam lai ri bane ko in the same spirit koi meitei sing gi marak to su bjp bo or su npp bo or su natraga npf bo or su lai ba id alliance ki partner mayam sing jadagi mantri oi ba ya na asa to jaba mi si yam ya ba kaina da koi ge sarkar se support to ri se as many as
54 MLAs ne hari ba ko Congress ki MLA manga khaido khar ga ama segre dra ko aduna KP ge ani mu withdraw to KP ge ani withdraw to so mi yang khai mu sum support to ri dna ko ani lei gitru aduna ani lei gidre adu mi yang khai mu ti minister oi bi ya na sa to ri ne ba ada yang khai mu sa to bu si mi tari khan ba da harau doi di mi tari khaktani atai du di मोसे करी है निंग बकाईदुरी ने हरे बा निंग बकाई रखपदुना मरम होदना हजिके लेरिबा स्पेशली बीजेपी अमसुंग मागा चमिनेरब एलाइ सिंगसे प्रजा मयामना हजिके थोइबा इरांग सि लोसिनबा ngamdi हाइबगी पेंदबा साउनिंगबा क्या लेरेदना को अदा हजिके बीजेपी दा लेरिबा एमएलए कया से बीजेपी थादुकनिंगगसु अस मंत्री वन हापी लगेदरा हाइबगी अदुगुंबा वाखलुदा ngai लेरिमनेबा इवन मैते पांगल की मैखेदगी इशू मखोई इशू डिमांड तो बसु दोंग ले मोइसु लेरिमने असे जेडीयू की एमएलए नसीर लेरी अरि एनपीपी की एमएलए शेख नूरुल हसन लेरी अदना आशा तो बुदी यामबा अदुगा अखोइना पीगदरिबा करी हाइनी खोइ केक हाइगदरा पाइसे यम पिकपनिना मयामजे लोइना निंगबा थुंगरदबा अदुना गवर्नमेंट की वखलदि कैबिनेट एक्सपांड तौद्रसु अदुम इलेक्शन बाबू समाइ चलंगेबा अदुगा मयामजे निंगबसे डिसअपॉइंट तौदना पार्टी से थादोरपगी मधुगी कोस हाइतारेको मधुद मांगजबदुनि हेनबनिना मसे कैबिनेट एक्सपांड तौरोय का हैना खनबा ओरमगदरा इनसु खले को ओजमो बिगी मतुइना दि एक्सपांशन तौरपसिना गवर्नेंस ता खरम खैदि फरकदरा हाइबगी आशा अमदि थमी दुगा अमरोंद ओजन हाइसिना थोदोना कानागदौ मानदे हे पोल थमी ओजन बिसोरगी कुमाय थमिनि मसे करि हानि लेबा डिपार्टमेंट है मसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने लोइना पाइरे को पाइब मतमजिदा मागी कनोसे डिपार्टमेंट यामबसिनी मा इफिशिएंसी दे दुम खरा हंधनी हरिबको मंत्री तरेर म हाचिल अक्तना मागी थबक तो खरा येंथोंगनरगदि इफिशिएंसी दे खतंग दि हेंगलकफम थोइ हरिबा अदुबु अखोइना येंगबदा मणिपुर के लेरिबा गवर्नमेंट की तमो मुबिनसु हाइग्रेको अखोइना हजि गवर्नमेंट की ऑफिस मा पीआर मनुंगदसु हजि ऑफिस मा एक चपियो पुंग 12 चटपदा ऑफिस स्टाफ से अमता लेरमोयबु 13 मतुंग दगा याम लागनी इवन हॉस्पिटल फवा अदना मखादा लेबा स्टाफ से रिक्रूटमेंट तौदबना मरम होइदना लोइना हांगे पेंशन दना स्टाफ से तौबी से मी मरी मंगाना मी कुंथा निफुगी थबक तौदी हरिबा अदना अखोइना मिनिस्टर मसिंग हेंगलागा अखोइ इफिशिएंसी याम हेंगकनी हाइसु यादि हरिबा ग्रास रूट लेबा थबक तौबीना मी से अखोइ गवर्नमेंट से हुजिक से इहो होरे हरिबा मी से स्टाफ से रिक्रूटमेंट कुइना तौरक्तबगी अदुगुंबा स्कोनबम लेने नंबर 2 दा ngसगे खoi तामो मुबिना हाइबेरिबा थबक से हाइबा मी सु मुंगचंगिदना थबक अमा तौबा से एक पाइरगा हेक्ता हाइगेदम मते मतम खर ट्रेनिंग नत्रगा तम खर चंगेदना अदुन ओवरऑल लोइना अखोइना सुम कोइसु सिविल सर्वेंट ओइजरा मी sei कुथरा गा मरी मंगा अदुम येंगबदा गवर्नेंस से यामना वीक ओइबा गवर्नेंस नि स्पेशली अखोइना चिंगदगा चलुरदि अमुक हेना वीक ओइरे मसाइगे लेबा डिस्टर्बेंस मयाम लेबा नोमई पाइबा लेबा मयाम सिंगसिना पैसा खाइने लाकदा ऑफिसिंग से मना एसडीओ ऑफिस का से एम तौरसे डीसी ऑफिस ली फंक्शन तौबंगतनी हरिबा लारावो मयाम यौरपसिना तंपाके वर्सु सिंगी वर्सु गवर्नेंस की वीकनेस ती यामना वीक ओइरे हरिबको ओजनो किसो गवर्नेंस सी वीक याम ओइरे सी लीडर सी वीक ओइबगी ना नत्रगा लेदिबा मखादा लेदिबा खोगी एम्प्लॉयिंग सी खोगी मागी स्ट्रेंथ सी मेन पावर सी वाट पगी रकै गिन मसिन मरम से यामे ngasai leader has to set an example ko se khodam moina da everything flows down from the top level ko se office ka ba mak ta har si ko lalpa pung ma pan da ka ga da ni hybrid sing bi dus chi da dang leiba aduga minister khangde secretary khangde commissioner khangde every staff se pung ma pan ka ba de lai da na pung 10 makhai 13 swai da kai hariba ai kari hani board manipur government work to jerami ari central government sai 10 hena thab to jerami ba akhoi na aina ministry da petroleum ministry ro so ai shari so khoina thab to ngoi tam si da ayu ke pung ma pan da khoi office yong na bu khot ai hariba kai na da mi khoi na thieng so khoi ikai jai da ko mai to no khoi manipur ke lai ba culture si wa culture si yamna kari hani thabuk si yamna serious way lau da ba serious way lau de hadana mai mathak thongo officer sing dana pull up to wai mong se leita ba aduna yamna kari hani khoi ke tori ba thabuk ki output ki chang har si ko no ma pung ma pan dei no manga bu su ga do ne har si bu ko ado pung hum ga da ba ni ga da ba dai mai ma na ba ji loin tayari to ra ne ri ba adu ke de khoi na number of hours work to di han da bani na ma se khoi yamna ka no to wi
efficiency नत्रगा कोई output से हंदे अदो मसी तौरगे हगदे top तगे ngasai hariba top तगे chief minister khangde chief secretary khangde leiba mayam jingina example set tawguna masi ka da ya de biometric su leire dana ko thabang ngan hobui thawje khudom pige ba ai philippines ta sahi mu lai tam lei ba 2001 dagi 2 boxi masi da mokoina kya serious oina ngasai ge academic institutions jo hoge lai tam ge je koi action institute of management ayo ke pung nipan re class ho we ba ado ga nungthing pung mari manga boxi ado even ekoi manipur da jo ji high school sing college sing koi ne imphang college ga tamma tam do pung ma pan da gi cha na ho na tar be ba madu culture jo ji se khra han da ne ya ba adana government su masi matam chana pung sing si enforce tong na bo hona ba ado discipline le na bo hona ba everybody is accountable oi ba ge ado ma ge culture ma koi hanjil lakwa ma su darkar le hai na khali ado ga sai gi hangi ba BJP ki mase second round da hai da jira je ke thambiu ya ne je ke BJP ki kari hani organizational change toropada madu manipur gi kari relevance le kari significance le ge do ai khitang thamge ba ko ada BJP have party se yamna ko no oda mi nga experts nga angda ta ba su ko ne sum khangje ba su yamna centralized over party ni hariba democracy sat pa party na te hariba kasanga sai ge office thangai sing be BJP ki president Nitin Navin hapa orga su mana party ki democratic structure lega di sai ge district level state level le lai ma mayam sing elect orga hapa dom di da oji vice president hapa general secretary hapa su all election to go dom ni ada centralized to ba Amit Shah ga no ga na Narendra Modi na ran to party ni hariba mukhoina apa mi sing do pick and choose to orga mai to na mukhoida kari hani yam subservient oiba mokoi obedient oiba mi ka do sum khan mane hariba suppose anu any structure la en khala se Biren a national party to ya organization to ya also ya droga su adu ai khoi manipur gi oina di BJP de ge asa tong ngai si claim ta leite hariba leite hai si maram je kamai ta be da sei om da tha hom si da BJP gi central leadership na khoi manipur la khoi crisis leiriba khoi awa manangi ba kuki ga mai tai ga kuki ga naga ga tawdana koina wa ba sida ma koina as a political party waina natraga as a central government waina ai koi problem se sort tong no bagi damakta karim ta khungthang am ta lokop se koi u de dana no ngtang kari hai Narendra Modi Mizoram da train station ma sanga ba loraga Chochanpur dang hatang minute ranga kunama ngaji kangla da pungkhai ma mai tong ngang mani adugi natadra ai gi lam sida latna natraga ai gi leiri leader singel kawraga problems is mai dong solve to ga ge kar hai ba ge wakhal ga thada ba mi na ti hariba aduna Narendra Modi Amit Shah de gi natraga BJP ki political party gi any kind of a short man wage hongdo ongjin to ge to ai Manipur gi prajana asa to ni ngai je karim ta leite haina mai tong ai okay third was na bishor maroina hojik si cabinet expansion haiba kanda tangai fadana to mathok ta pot ngoi ba maduna masi sina kada fo yongna kana porakani tra poroi habdu di koi hojik ko indi haiba ngamda pot ngoi adu taseng na masina koi gi mathau leadership na haiba ta masai mathau si khangna lebak interest thok tok ta ga di yam kana ba chawom di be do ba do lei ba governance si hena mapang kan na hona ba kan mapang kan ko da so ting we kan help kom ni aduna masi top level di hona chief minister deputy chief minister home minister koi level council minister do chief secretary level to on ba officer sing have ta si gi ma kai de gi so hol ga example am set tawra ta sing ta sen Manipur gi hoji hoji sonthar abang sonthar ba governance si hena kan kan na ko na ba gi tangai fa da on di le ho hom de matang sai da ten break am to so ge break te am thonjer campaign